my God. Siyabonga kakhulu ke bazalwane kulo mzuzu ngiyacela singene ngemkhuleko. Lord God Almighty, our Heavenly Father, once again we come before you. We give you thanks and praise. We ask you, oh God, to reveal your word into our spiritual person so that we walk according to your details. Oh my God, we seek and beseech you, Lord, in all our ways begun, continued, and ended in you for your glory. In Jesus' name, Father, we pray. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, sesifundile, sifunde kuqala emahubo, Psalms 123, 124, and 125. And then we read from Judith, chapter 12, verse 1 to 20. We ended with the Gospel according to St. Matthew, chapter 6, verses 1 to 6, 18 to 16 to 18. But teenagers is all we are not Matthew. Lana sikhona khona namuhla sitofunza ngekwenta tintfo letijabulisa uNkulunkulu. Kwenta tintfo letinhle letijabulisa uNkulunkulu. Jesu uyaxwayisa abantu labenta tintfo kuze babonwe bantu. Bathi batentela uNkulunkulu kodwa bona bafuna ukuthi bantu bababone ukuthi bendani. And Jesus is warning such a crew of people wekuthi tinto atentiwa kanjani. Lana lombhali lesimfundile ukhuluma ngekuthi siqaphele nasenta imisebenti yekunaka, charity work. Le misebenti yekunakekela labanye bantu, the charity, sometimes ibitwa Russians. Kuthiwa imisebenti bulunga. Nangabunaka tidingo talabanye bantu. So uthi Jesu qaphelani ukuthi nanenda lokho ningenti kulunga kwenu wekuthi kuvele kubantu. Ngalamanye amagama uthi Jesu asinga display, asingatshengisi kulunga kwethu. Okanye uyendlula Jesu ekulungeni kwethu ukhuluma ukuthi asingaveti sithombe sethu. Uma ngabe kukhona lesikwendabo akuvele kulunga kwaNkulunkulu, akuvele sithombe saNkulunkulu ekwenteni kwethu. Jesu ke ukhuluma lokho ngoba sewubekile ngaphambili standard aNkulunkulu wethu. uNkulunkulu usebenza kanjani nakakhuluma ngetindzaba letifaka phakathi kufunga, kwentani, kwehlukana kwemfati nendvodza, kubulala, kunenje Jesu lakhulumile. uJesu ubekile standard kwekuthi standard inhlitiyo, akusiko kwehlukana, kodwa na bulukhulu benhlitiyo. Akusiko kubulala kodwa inzonto. Akusiko ngingathini, akusiko lokya nalokya kodwa tonke letinto takhelwe enhlitweni. So Jesu ke bekaxwayisa ngaloko ukuthi bantu nabatokhonta uNkulunkulu standard ngilenhlitiyo lengiyona isethiwe. So we must not find ourselves cultivating silima sihlanyela kulunga kwethu lesitafuna ukuvuna kutekithi. Whatever that we cultivate, it must be the righteousness of God. Tshengisa ukuthi uNkulunkulu ulunge kangakanani nokuthi uNkulunkulu tinto utenta kahle kangakanani. So ke kuyinto lebukeka ilukhunyana kwekuthi tinto takamoya ungatenta njani
utente bangete babona abantu noma ungete wabona. Uyabona ke uma ngabe senda tintfo kufuna ukuthi kube khona lokuqabanga lathi ingqondweni tethu ukuthi bantu ngalesikhathi senda tintfo baba nemqondo ukuthi this is better or this is worse. So la bantu senda khona bahlala njalo banemqondo lotsite. Uma ngabe bathi this is better, let the glory go to God. Uma ngabe bathi this is worse, lento lo yentile funa besuyatibuka phinde futhi uthi Nkosi lokhu akungabi kuba worse ngokwenta kwami kodwa na akube Nkosi kwenta kwakho ngoba worse wakho wasemhlabeni wehlukene. So ke Jesu uveta lokho. Lana ke lo munye uthi buta uthi ngabe sekucontradicta lo Matthew chapter 5 verse 16 la khona Jesu athi de akukhanye kukhanya kwenu kuze bantu bakubone babese badumisa uNkulunkulu lo semazulwini. Ngabe Jesu nasekathi asende into ngesese bantu bangasiboni noma singabonakalisi kanjanja usekusho ukuthi ngabe is that a contradiction? Naloka cha akusiko akucontradicting njona kancane kodwa lana Jesu ukhuluma ukuthi imisebenzi lemihle ayidonsele bantu kuNkulunkulu. Kunemhlabele lothi welikhweze la kusasa khanya lapha ebumnyameni ubakhayisele labadukile. Lotsho uthi tonke letindvo mawudenta at point kuNkulunkulu. Ngike ngabona bantu bemadloti noma abantu labakhonta emadloti bathi bashiphaphata tandla bathi hayi lokho akusiwo kwami kwabogogo bheka lapho ungakulethi kimi bheka lapha ethengelweni noma sokutshela nomlotha noma sowendana sekuyathathwa ke athi akusiko kwakhe noma sekakhuluma ufa nalokukhuluma ukuthi akusesuye lo sengileke lento lekhuluma lapha kuye. So ke la in other words uthi uNkulunkulu akuvele yena kuko konke kwenta akwebethe la ntathi khanda mine nami sengibangisana naye khona ngifuna kuvela uthi uma ngabe kunjalo sifuna kwemukela ludumo ngala kubantu kuyabe sekusipheleleke kodwa uma besifuna kumukela ludumo kuNkulunkulu asitentele tinto kwangathi sidenta ngesese. Uma ngabe utowenda tinto for the sake of ufune iapplause kubantu bachayele tandla. Uma ngabe utawenda tinto utende ngoba ufuna iattention yebantu ite kuwe uthi Jesu sokwemukele lo mvuzo futhi saletha ujabulela uhle uhle wenele ukuthi ngithole umvuzo wami ngoba sekude phela lokho okuthola ngale ngasesulwini ngoba wena tinto utendele ukuthi ubonwe bantu. Bakhona ke labanye abantu labathi mina ngitakwenda nje anginonaka ukuthi ngenta kanjani ngitakwenda nje. Ngiyayibona leyo nto le kuphinde kube lolunye lihlotshana lebantu loluthi nalwenta letindvo lutende letindvo letikahle but with wrong motives. Inhle lento uyenta kahle but the motives is wrong. And ke Jesu uqwayisa konke lo ukuthi uma ngabe senda tinto emotive ayibe right and ungendi into le wrong noma into le right with a wrong motives. O lo munye athi kodwa ngisale ngenta khona lokho kubijana kahle Jesu lana ukhuluma ukuthi tinto tonke lesitendako asithi sitende kahle. That's the point Jesus was raising here. God cares about how we do our good works and with what motives we do them. Excuse me. Ukunakile uNkulunkulu lokho kwekuthi tindvo sitenda kanjani nekwekuthi sitenda nganhloso bani. Uma ngabe senda tinto taNkulunkulu inhloso yekwenta letindvo ayibe right. Singenti nje ngoba naku sekufanele ngente. Bangifika lesikhatshana lesi ngiye ngakhumbula Abel naKayini. Wewuthi basaya kuyokwenda lo mhlatshelo.
uNkulunkulu wabuka the presentation, waphinde wabuka the motives. So ke uma ngabe wenta tintfo ungaqabanga ukuthi uNkulunkulu utobuka imotives, angabuka ukuthi umnike ngasiphi isandla noma umnike kanjani. Futhi uma besenta tintfo singabuka ukuthi simnika ngetandla timbili kodwa inhloso ibheke eceleni, kufuna ukuthi ushade. The way we do and the motives kube kanye kanye. Jesu ke lapha uqala ukhuluma ngetinto letinzathu lengathi bita ngokuthi ngema spiritual discipline. What are those three things le Jesu atikhulumisa? One, ukhulumisa indzaba yegiving, yekupha. Number two, I'm sorry, I have to get water for myself. Number two, ukhulumisa indzaba yemthandazo. Ukhulumisa indzaba yekupha, indaba yemthandazo, indaba yekuzila. These are spiritual discipline. Lobheka ukuthi thina nje abantwana bakaNkulunkulu sikwente sathi ukuthi uma ngabe usilile zila ukumoya, uma ngabe uyapha phani ukumoya, uma ngabe uyathandaza thandaza ukumoya. So mloko Jesu la kuvetako la, and ke siyathola ukuthi leti dinto lebetentiwa noma lebeti practicewa ngalesikhathi Jesu asaphila ku Judaism, and even Islamic nanawo abesa eda ke 2 wabo kutoze kube mu5, the 5 pillars. Kuthiwa 5 pillars of Islamic. Lana ke siyabona ukuthi ngiletinye tetintho Jesu lati veta. Sibona ke ku verse 2 kuya ku 4 tibonelo letikabi, excuse me, tekupha neletihle noma letilungile tekupha. Tibonelo letikabi tekupha netibonelo letilungile tekupha. Uthi ke uma ngabe nenta umsebenzi wekunakekela ningalishayi liqilongo. When you do a charity deed, do not sound trumpet. Lapha ke ngesikhathi sa Jesu uma ngabe umuntu atokupha beke kube khona lokuthi kuyithrowe le attention yabantu, wekuthi kukhona lo lebatokwenta bakwentele bantu. And ke Jesu wakubuka lokho ukuthi lokhu as much as kukuhle lokhu labantu wentela labantu, but what is the motive behind wekuthi uthrowe the attention of the people? And ke namuhla ayikho indaba yokushaya emagogoko nemaqilongo wekuthi bantu batokupha labanye bantu, kodwa ikhona indlela enteka ukane ukuthi lo muntu uyayidrawa i-attention ye-society, uyayidrawa i-attention ye-media, uyayidrawa i-attention not because lo muntu ufuna ukuthi umhlaba kumbe ubona ukuthi lokhu lesiqelekini sawo ukunika abantu siyakwenta, but ngoba lo muntu ngoba ufuna sigaba thite emangweni noma ebandleni noma kuphi lapho asifuna khona, uyayidrawa i-attention yabantu. Lana ke siyabona ukuthi tathi khona tindlela lengingathi tathi tinhle ngempela kadeni wekuthi bantu banakekelelwa tidingo tabo, kodwa nake asikuboni lokushaywa
kwalamaqilongo nabantu batokupha labanye. Usho ukuthini ke Jesu nakathi ningashayeli iqilongo kanti yinto lebengenteki. Jesu lapha uqonde kusitshela ukuthi lokupha noma lokuphiwa kwebantu kwakwenteka makunale mikhosi lemikhulu, Feast of the Tabernacle, Feast of Pentecost, Feast of the Passover. So ene of lawo ma-feast lango lebeka signifywa ngokuthi kushaywe lamaqilongo. Yabona? So ke kuna that kind of trumpet kuleyo mikhosi le maqilongo vele bekashayo. But ke kwake ukuthi nasekushayo lamaqilongo kubese kutholakala ukuthi bantu bathola emathuba lamahle ukuthi bayothi veta, bayothi shangatisa, bayothi bonakalisa ukuthi bona sebayapha sebanaka tidingo talabanye bantu. So Jesu uthi urong lokho kwekuthi ungashaya iqilongo ubite abantu just because wena ufuna ukuthi ubonwe ukuthi sekukhona lo ufuna kwenda. Uthi ke Jesu nanenta letento leti tekunakekela nipha labaswele lekwakuyinto ijulile engqondweni yemjuda kwekuthi kufuna kunakwe tidingo talabanye bantu. And letinto leti bekutinto letinhle kunaka tidingo talabanye bantu kupha labahluphekile. Kodwa konke lokho kwakufanele sikwendelwe ludumo lwaNkulunkulu, kwendelwe ukuthi uNkulunkulu kube nguye lodunyiswako noma lobonwako ngalesikhathi bantu benta lokho. Kungabonwa umuntu kodwa kubonwe uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usihambele watawusendela tintfo ngendlela lephakeme. Endikelana lokungibona kumqoka kwakuthi lokhu kwakwentiwa nesikhathi sekubuyisana, the time of atonement. And kwentiwe nesikhathi bantu batovuma tono dabo lesekwencile. So uma ngabe batophala abantu kwakuhambisana nekubonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu maye siyabonga ukuthi sine nawe sibuyisene, usibuyisele kwe. In other words, kwakwentiwa to show appreciation kuNkulunkulu. Kwakwentiwa kwakuthi umuntu atibongela kwathi tono tambethe linengangaka lebe ngicela ukuthi ungithethelele tona sethithethelele. Lapha ke sibona sekunebatentisi, the hypocrites lebe bekade bangema performers, lento ingasuki enhlitweni kodwa nakuyinto lebe bayi-acta, bayenta ngengqondo, bayenta ngenjwayelo, bayenta kwangazuthi bahamba kuyo lendlela yebungcwele, bayenta shangazuthi babantu bebungcwele. Kodwa liqiniso lithi bebangasiko njalo, kodwa bebasethe ema-standard ebungcwele lebebona in their actual life bebangakuphili lobo bungcwele. So ke umuntu lo njalo kwakuthiwa umtentisi, umuntu lo klema uphila impilo leyingasiyo. And lo muntu na umthola ngala uphila lo, in fact is living a double standard life. Ngoba la uyambona ukuthi hayi nguye impela, but as uhamba naye so ushintshile futhi. Kwasho umfundisi Mpongose athi lo muntu ngiyacela ufundele lifesi lapha encwadini kaMarko chapter 5. Uthi kodwa na ke nasekafika ekhaya yela kahle
kwente njani umuntu udlalile la akasathi akahlela ngalumuntu hlanini cha uyabona ukuthi lo muntu umuntu lo tentisako impilo mbamba yakhe mnayi leseyivela la lena yokuqhuqisa livi kutentisa so ke Jesu umelana nako lo leli gama leli lekutentisa libuya kubantu labadlalako estage labenta umdlalo lothide kwekuthi ukuba ungambona lo muntu ebathi inkomo noma umbona phuma endlini lenhle lo muntu uya enamba bambamba ukhanda ukuthi ude kwayona lendlu noma ude wena lenkomo noma ke unato leti inkomo but yena akasiye lokho uyabona ke khona abantu labanye lengenxa yeku-actor bayasondwa abantu labanye ngenxa yeku-actor bayathandwa abantu ukhanda ethi abantu bayakupha nje lokunengi bakuphele nje ukuthi bayakuthanda la u-actor khona labanye ukhanda ukuthi bahamba bahlalela endleleni ngetagila bathi sitamthola lona simbonile lona enyakuthi ku-TV kani lonke beka-actor akasiko lo so ke kanjalo uma ngabe sitawudlala ku-actor sahlana akumjabulisi lokho ukuthi uto-actor lento lela lekulimatako uto-actor lento lela utawuthini labantu basuke bathathe lento loyendawo so ke lena indlela lekayibhetako ke Jesu la kwekuthi into ye-actor ayisiyo into lekahle so bese ngishito abanye ukhanda ukuthi sibatenta ungathi banetindlu noma bathrow etindlu uyayibona indlu yami lo muntu uya-actor ude leyo nto leyo lokungibona kona kufanele ukuthi sifune kwenta lokho lesi-actako siku-internalize sikuphile asiphile lempilo uyabona into leyigcinana njengomuntu lophiya kusineke ematinyo ube wathi kahle ukuthi ayikho nalento la isinekele ematinyo le lo uyangihleba lo uhamba athi yalo uzototenda lo muhle la phambi kwami ayikho ke into leyigcinana njengaleyo so ke Jesu uyasiqwayisa ukuthi let us stop being hypocrites enkonzweni umbona umuntu ethi azofuna ukuhaga kodwa nalo muntu lona lengaphandle ukusho ngayo yonke into langatsho ngayo uthi Jesu no asiqaphele lo shortly I say to you they have received their reward so Jesu uthi masishayelwa tandla lamhlabeni sidonse attention yabantu lamhlabeni sena tonke letinto sesivele sesiwemukele lo mvuzo wethu asingasagadi lutho ezulwini ukuthi hey ezulwini ingabe siyawuthola njani ke ngoba lapha emhlabeni ingathi banginika kancane sekude umvuzo ezulwini sowuthole ngala so ke asikuqaphele lo ukuthi singapheleli lapha emhlabeni andike kuloku umuntu la kuthola lamhlabeni kufanana nepayment nakathi sebawutholile umvuzo wabo usho ukuthi sebayitholile imbadalo yabo leli gama leli la reward libuya kuSgreek nesiGreek lesikhuluma nga apekian which is APECHEIN apekian legama lithi apekian ligama lesbusiness ligama lescommerce lelisho ukuthenga nekuthengiselana kusho ukuthi ngibhadale konke nami impahla yami ngithole yonke kude lokuyele ngophinde ngikubheke kuwe up until ngibuye ngitothenga futhi so ke bantu uma ngabe basika applause and attention webantu baba wathi uthi sebayiseklishile sikosabo sekude lokufuna bakugade mshiya loyo uthi ke do not let your left hand know what your right hand is doing and lapha uma ngabe upha lokupha kwakho uthi Jesu
kahle kahle kufuna uthi fihlele ngishona nawe eqobo lwakho ungadi ukuthi uphile uthi upha kodwa ube wena ungadi again uthi uphile kodwa ube ukwendile lokho andike kulukundwe ukuthi ungete wadi ukuthi kukhona umuntu lophile ube umphile lo muntu lokho kusho kuthini ke lokho kusho ukuthi uma ngabe lo muntu umupha lutho thatha kwaye ukuthi uNkulunkulu uthi angunike naku uma ngabe lo muntu abonga lokubonga kuya kuNkulunkulu ngoba kusho into uNkulunkulu ukuthi angunike lokho I deny myself kude mina lenginako lengingakunika bona kusho into uNkulunkulu ngikuphathiswa uNkulunkulu uthi antonika wena you claim no ownership yetinto lotendela abantu kude ukuthi utofuna ukuthi congratulate wena ethi hey ngiyabonga hey ngaze ngenta namuhla ngente kangaka kwaba nje cha wenta lokufunwa uNkulunkulu so letinto utenta nesese noma utenta without expecting any praiseworthy from people kwekuthi kube khona labakudumisa uthi kunaloko konke umuntu longibonako lo ngangidumisa uma ngabe ngenta lokho nguNkulunkulu God is my audience nguye longibonako noma bangakubona laba bashaya intandla awubeva awubabona wena ubuka uNkulunkulu uyabona lento inje uthi nangabe upha umuntu ubukela uNkulunkulu uyamnika lo muntu athi uNkulunkulu is not enough phinde futhi ulanda lokunye uyamnika lo muntu athi uNkulunkulu is not enough phinde futhi ulanda lokunye uyabuya uyamnika lo muntu so nawupha emehlo akho athi abukile kodwa emehlo akamoya abuke uNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu kulezi sikhathi uyathatha athi uNkulunkulu no yeka nomoya fabhlungu uthi hey uthi uNkulunkulu angene so ke lana usho njalo lo mbhanathi let God be our audience that your charitable deed may be in secret inhloso yako konke yokuthi letinto lotentako atifihlakale atingabonakali emehlweni kahle kahle nasithi letinto atifihlakale tingabonakali emehlweni sisho ema motives kwekuthi tinjongo tinhloso takho atingabi ngokuthi ufuna ukugaina ludumo ufuna ukugaina iglory ufuna ukuthi ukhethwe ufuna ukuthi uniketwe anything kodwa na kwakho kwekuthi ludumo lonke aluye kubabe njengoba Jesu ashito wathi akukhanye kukhanya kwenu kuze bantu bakubona babese badumisa uyihlo losemazulwini uma ngabe sinikela ludumo lwaNkulunkulu ukuthi tinto tonke tigcine kuNkulunkulu noma tibhekiswe kuNkulunkulu tingabhekiswa kithi leto tinto leto tisenta sibe nema motives lalungile ekupheni kwethu ukuthi sibuke kuNkulunkulu. Our Father who sees in secret will himself reward you openly. Uyabona ke manje ngalesikhathi wena uphe ngesese uyihlo lobone sithekele yena letinto utawutenta tivele tibe sebaleni kodwa nakhona awuthi upha ube ukade uthi babe utawungipha utawuvele baleni cha na umphila kakangiphi mina ngente ini live lakhe so ke uNkulunkulu noma Jesu ukhomba ukuthi ivelu lenkulu ekupheni akube uletha ludumo egameni laNkulunkulu endike uNkulunkulu uma ngabe sikwenta lokho in return yena kunetinto letinkulu latawusentela tona ngingathi temusa lomningi longabaleki nekusipha letinto ebaleni kaloha bonke abantu babuka kutoqwasana amagama nanga lalapha encwadini yeMawuko lathi ulungisa letafula phambi kwami ebusweni betithatama. He prepares the table before me in the presence of my enemies. Nkulunkulu
uyabona ngale ekusithekeni. Uma ngabe into sitenda ekusithekeni liso laNkulunkulu liyakwati kubona tindvo letenteka emasitheleni. Konke lokwendako lokushushumbisako lokuhle emasitheleni ubokwati ukuthi liso laNkulunkulu liyabona. Liso laNkulunkulu aliboni nje kuphela lesento, liphinde libone nemotive. Liso laNkulunkulu liyandlula esandleni, liyandlula esentweni, liyofika enhlitweni. uNkulunkulu ingathi wenda lokho ngesikhathi boKayini naAbela bawonikela, wandlula kulo okube bakuphethe wayobuka inhlitiyo, waso uthi kungani busobakho buswabile yeKayini. So ke akufanele silahlekelwe ngilamandla esethembiso saNkulunkulu ukuthi tonke tinto sitende ngendlela lelungile kuze ukuthi sitawuthola umvuzo lofanele ngelilanga lemvuzo la khona labangcwele bawuvuzwa khona. Kufanele ke futhi sibe nesiqiniseko kwekuthi ukhona lo mvuzo lweNkulunkulu awubekelela abangcwele noma ungawufili, ungawuva ngalesikhathi wenda lento, but yathi ukuthi ukhona umvuzo lobekelwe labangcwele. Jesu uveta indlela letimbili, indlela lekabi yekuthandaza nendlela lekahle yekuthandaza. The wrong kind of prayer and the right kind of prayer. Now, kusho kuthini lo? And when you pray, you shall not be like hypocrites. Jesu lapha uma be sifunda ku chapter 6 verse 1 to 4. Kuyasitshengisa ukuthi Jesu wathi ukuthi bafundi bakhe batawukuphana. Wathi ukuthi bafundi bakhe batawuthandaza. Ngaleso sizathu leso Jesu wasefuna ke kufundisa, wathi nokuthi batawuzila. Wazofuna kufundisa Jesu ukuthi ngesikhathi niphana, ngesikhathi nithandaza, qaphelani ke bafundi bami ukuthi ningatenti letinto njengabatentisi. Uyabona endlini yaNkulunkulu kude longakwadi ukukhuluma. Singahlala sithi thine ngekwakwethu this one is dumb, this one is this and that, but endlini yaNkulunkulu la kuNkulunkulu khona ngoba uNkulunkulu ubuka inhlitiyo. Wonke lo sendlini yakhe uNkulunkulu uyambona, uyamathi kwekuthi ufunani. Noma labanye kumbe umthandazo wabo ungaba mfisha, ungaba kulo mthandazo uthi Nkosi ngicela umane ungibusise. Endike endlini yaNkulunkulu asikaphiwa nekufana. Ngethi wonke umuntu webuNkulunkulu noma lone buNkulunkulu uyathandaza, kunemthandazo la uthandazako. Asesike siubone lapha eMahubeni, Mahubo 32. Kunemthandazo lokufuna ukuthi ngithole Mahubo 32 verse 6. Mahubo 32 verse 6. Uthi ngawo ke wonke lo ngcwele uyawuthandaza kuwe ngesikhathi use nekutholakala. Ngempela ngesikhathi emagagazi ethi inhlupheko adlodlobala angeke amkhukhule, uyawuthandaza kuwe. So wonke umuntu nakathandaza uNkulunkulu uyamuva. Lapha ke uthi Jesu bayathanda kuthandaza bemile basinagogweni nasemajikeni etindlela. Lana siyabona tathi khona tindlela tekuthandaza kwemaJuda. Letindlela tathi timbili. Lenye indlela yaye kuthandaza esinagogweni, lenye indlela beyiye kuthandaza publicly. Bantu bakubone na uthandaza kumbe umthandazo lobidiwe nje ukuthi akuthandaza. Noma
thandazo kodwa nake la kulamaJuda lo mthandazo wawehlukene tigaba letintathu lentathu bala manje during the day kwakunemthandazo wanga 9 AM kunemthandazo wanga 12 PM kunemthandazo wanga 3 PM Jesu ke lana bekayala ngoba wawukanda ukuthi lo muntu uyabona ukuthi sekutawushaya isikhathi sekuthandaza maybe seng 10 to 12 aphuma athi uyembabane vele 12 utoshaya alandleleni sobonakala ekumbini soyathandaza uthandaza njani ekumbini hayi ngoba uva moya utakathandaza uphume ngalesikhathi letafuna tathandaze ngaso kuze atobonwa inhloso yakhe ukuthi bangibone lo muntu ungawuphume earlier o ngawuphume later kwekuthi atokhona thola likhona lekuthandaza so ke Jesu umelana nalokho uma ngabe sesiyasondela isikhathi sakho sekuthandaza tiqoqe ube senzaweni la utothandaza khona Musa uthi bona kufuna ukuthi bonakalisa ukuthi nyaloko wena soyathandaza le ethembeleni la ukuthandaza khona wawuqela ukuthi uhambe uyothandaza na usuku umhambe yokuma ke phambi kwemphongolo okanye kweark ubese uyathandaza endike njengoba sengisitho ukuthi lana lemthandazo awukhanda ukuthi bayibeka lapha endleleni ngoba behluleke kusetha tikhathi noma bathi sethe ngemabomo ukuthi kutoba njalo uthi ke Jesu akungabe njalo kubalandeli bakhe ukuthi bahambe sechase isikhathi sekuthandaza somile soyathandaza senjani cha asikuhloniphe lokho ngoba laba bebakwentela ukuthi babonwe bantu uthi ke lo mbhali lemithandazo lenje imithandazo yebantu akusiyo imithandazo leya kuNkulunkulu and lokhu kwakuba liphutha lelimatima lelalentiwa ngoba the prayers were to draw the attention of the people and to impress other people not God so uma besithandaza kumqoka ukuthi siye siyothi thululela kuNkulunkulu uma ngabe umuntu athandaza mbamba ngekwesidingo sakhe noma ngekwesimo sakhe angeke ahamba memeda uyombona ngekusithela leminye imthandazo oyithandaza umemeda uthandaza ukuthi sibani kwentene uNkulunkulu umuntu angamthuka kujabule ngebaba khona lapho uthi uyathandaza ngoba lento losoyenta laphambi kwakhe asinto la ithandayo so thola likhona lakho uhambe uyothandaza khona lemithandazo lena leyithandako ukuthi ihambi yo tibonakalisa abantu yomemeda yendeni ngile mithandazo leyo leyisa insult nyana kuNkulunkulu wethu lona bezofuna ke yalo hamba ke manje awumemetela ke ayokwentani ke njandanyana nenhloso yekubonwa abantu uma ngabe sithandaza kumntwa ukuthi sisebenzise indlela tekwekuthi Inkosi ngitakuwe ngitobika kuwe ukubike konke kuNkulunkulu enzaweni lefanelekile ukubike ngenhlonipho manje ke kubuhlungu uthola umvuzo wakho ukuthi hayi sokutholile konke labo ukufuna wena sale sojabula emhlabeni konke sokutholile bazalwane imithandazo yethu yokuthi sibhekise uNkulunkulu singayibhekisi emhlabeni ngoba umhlaba ke kusisithe kalotho nayike lenye into lengithanda uthi Jesu ngena endlini yakho uvale umnyango lendlu lekukhulunywa ngayo la is a storehouse. Storehouse is a house noma is a place la khona kugcinwe emagugu khona. Uthi Jesu uma ngabe ungena emthandazweni usuke ungena in a place of treasures. Ufika la khona yonke info ikhona kunengcebo yonke iphelele. So ke uma ngabe ufuna lengcebo uyithola ngendlela yakhona vele ungene khona uvale umnyango ubese uyabika kuNkulunkulu utakuthola konke lokudingako. Angite ngasemaphethelweni ngikhulume ngefasting kuzila the right way to fast. Jesu lapha ukhuluma ngalendzaba
yekuzila uthi when you fast akasho ukuthi if you fast but when you fast ngoba kudzingekile ukuthi uzile at some time at some point uthi ke when you fast kuzila kudla nglokunye kwema fundamental pillars of a spiritual life semuntu kwekuthi uma ngabe utoyihamba lendlela yaNkulunkulu kumqoka kwekuthi uyihambe ngekuzila so ke Jesu uyakubeka lokupha kuthandaza kuzila kwekuthi leto timqokwa and wathi Jesu ukuthi bafundi bakhe at some time batodzinga kusebenzisa letindlela leti kuze kuthi batophumelela kuhambisa umsebenzi wakhe ku Old Testament ke siyafunda ukuthi tathi khona tikhathi noma tindlela tekuzila excuse me lokunye kuzila kwakwentiwa ngesikhathi sekubuyisana se atonement uma sifunda from the book of Leviticus chapter 16 verse 29 to 31 again Leviticus chapter 23 verse 32 to 37 size sifunde na Numbers chapter 29 verse 7 siphinde futhi sesiyabona ukuthi letikhathi tekuzila tagcina sethi expounder ngesikhathi laba baka Israel bale ekudzingisweni lokusho ukuthi uma ngabe usetinkingeni kumqoka ukuthi sikhathi sekuzila uzisebenzise again lapha siyabona ukuthi batelula mawufunda incwadi yaZakhariya chapter 7 verse 3 to 5 na chapter 8 verse 19 so ke lokuzila lana kusho ku-abstena legama leli libuya kusiGreek angeke ngikhona kulibita NHSTIV not lenye indlela lokusho ukuthi kuzila is a total abstinence from food for a period of time kuba nesikhathi nje losibekile ukuthi lesikhathi lesi kusukela la kuya la angifaki lutho emlonyeni mina ngibhizi naNkulunkulu wami so akusiko ke ukuthi athi umuntu utawuzila inyama abese ke athi utokudla ifish nema vegetables athi hayi uzilile akusiko lokuzila lokukhulunywa ngako la futhi lokuzila lokukhulunywa lokuzila lokho kuneligama lelithi balsic BURLESQUE lelo gama lelo lisho a collection of artists labetako bato entertain abantu for ridiculous or for abantu batothi khana nje ukuhlekisa lokho ngalamanye amagama uthi uzilile usho ngalapho ushova tifish ushova ama vegetables akusiko lokuzila lokukhulunywa ngako la lengikuwa namuhla bakhona bo Daniel's fast bakhona bo but lokhu lengikuwa namuhla is the total abstinence from food labanye ke basebenzisa Isaiah chapter 58 verse 3 wekuthi kuzila kunaka tidingo talabampofu entelo kanalokuyana o abstain from sin as if sin is the daily food no akusiko lokho bazalwane sono siyasishiya we don't abstain from sin but we abandon sin we renounce sin so ke Jesu lapha uyasitshengisa ukuthi indlela yekuzila lengiyo inguyiphi so ke labangwele kubhekekile ukuthi bayihambe lendlela yekuzila lokuzila ke qale kuyinto lenhle kuyinto lekahle nakubuya lebo Leviticus esebafundile noma lekubabemetelana bo Numbers
ngoba kwakuzila lokwakusho into letithidi but ke Sathane unawo lomkhuba ukuthi into letinhle agcine afaka inyawo lakhe lolubi agcine sekatende wathi corrupter taba into lesethi corrupted kufana nje na into nayi ngibekise umuntu on Sunday ugqoke kahle decent clothing timpahla leti kahle waya esondweni. That's very good. But lokukabi ngaloko wekuthi lo muntu agqoke leti mpahla to attract i-attention yabantu, to impress other people. Kuthi veta kuthi qhamisa kuthi yena ungcono sekukabi ke lokho. Kodwa kugqoka uhlonipheke uyokhonda inkosi yona into ibhekekile ukuthi yendeke. So ke kukhona lapha labakhuluma ngekuzila ukuthi kuzila kahle kahle kukukhuluphalisa umphefumulo ngesikhathi uzila umphefumulo uyakhuluphala. Uma ngabe singasithatha isikhathi sizile kusho ukuthi ngalamanye amagama siyonda siba imkhokhoba nje abantu. Kodwa uma ngabe umuntu azila ukhanda ukuthi spiritually the person is very fit and is very strong. Uthi ke Jesu uma ngabe nizilile niboqhobisa emafutha, this is not emafutha entokozo kodwa ukuthi you appear kubantu presentable. Ungaveli awufile enhlala cha vela nje umuhle nawuvela kubantu. So ke kuzila is one thing which was very important. And ke umJuda bekazila kabili ngeliviki. Uma ufunda incwadi ya Luke chapter 12 and chapter 18 verse 12. Chapter 18 verse 12, if I can just read in English. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. Wakukhuluma ke lapha umFarisi. Mapila malanga exila. It was Thursday and Monday. Thursday and Monday. Those were the days of fasting. Why Thursday and Monday? Mlamalanga langa labakholelwa ukuthi Moses wakhuphuka inzaba waya kuNkulunkulu ayolanda umthetho wabuya ngalelanga leli. So that's a very good thing ukuthi uma ngabe kunetinto taNkulunkulu leti yolandwa umuntu atinike isikhathi to fast. Kwakungazili nje Moses kodwa the whole community of Israel was under fasting. Moses awulanda imithetho entabeni kusimakhathi. Ingathi uma ngabe umfundisi awungena awulungiselela kuyothula umbiko bazalwane bebangake bazile bathi kukhona kwethu lokulandziwe. Bazalwane nasekuthi livra uNkulunkulu bete bazilile bathi kukhona kwethu labuya nako uNkulunkulu. Ingathi kukhulumeka leyo ndzaba leyo kwekuthi kuzila kuyinto lemqokwa. So akusiyo into ukuthi ubonwe abantu bakadmirishe ukuthi uma lo muntu lona ukahle wezila kahle kanjani kodwa into leti ukuthi kube uNkulunkulu lobonako abese ukunika ludumo egameni lakhe. So ke iproblem lebeyade inkulu kakhulu lapha ngabaFarisi bebatenda letinto leti to please other people. Let us not do the things of God. Wekuthi sifune ukuthi please athine noma sifune ukuplease abanye abantu. Kodwa asitendele tinto in such a way wekuthi diletha ludumo kuNkulunkulu. uNkulunkulu wemusa asibusise. Sisenda konke lesikwendabo asithi Nkosi ludumo lungelwakho futhi lukufanele. Amen and amen. Babelo lungile sesibongile Nkosi egameni lika Jesu. Sibonga Nkosi nathi isikhathi sibesona. Sibonga Nkosi kusifundisa kwekuthi to give, to pray, to fast are the spiritual discipline pillars of a Christian person. Siyathandaza baba egameni lika Jesu. Siside moyo ngcwele.
singatendi tintfo in order to draw people's attention. Kodwa ngosi siyathandaza ukuthi konke lesikwendawo let it be for your purpose, oh God. Ngoba lapha emhlabeni singebahambi masinya sitawunyamalala. Singakanyamalali ke Nkosi, sithi uNkulunkulu alidunyiswe lituso lakho ligama Jesu phezu kwamagama onke ngoku naphakade, in Jesus mighty name. Amen and amen. Siyabonga kakhulu bangcwele, uNkulunkulu anibusise. Yes, that's my Archdeacon, that's uBhungane uMashiya Mahla njengenyamazane. Yes, siyabonga kakhulu. Ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu utoqhubeka asibusise nathi sisabusisa labanye by sharing the message on this platform, which is Facebook. Izobe ingena masinyane naka YouTube nakhona siyishare bazalwane. God bless and keep you bazalwane. Amen and amen. Uyingcwele uNkulunkulu umkhulu yesabeka. Uyabongeka Nkosi.